Dobar dan. Ja sam Džanan Bogdanić, magistar sam ekonomskih nauka Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i čovjek sam sa preko 15 godina radnog iskustva iz oblasti financija, od čega zadnjih 6 u faktorinškoj kompaniji Prvi Faktor Sarajevo. Na početku ću vas zamoliti da zamislite svi svoju idealnu firmu. Kako bi ona izgledala? To su sigurno, svako od nas će zamisliti kompaniju koja će pripadati različitoj grani privrede, imat će određene različite specifičnosti, bit će različitih veličina, ali postoji jedna stvar koja će svakog od nas biti ista. Svako bi poželio kompaniju koja će prvo dobiti novac za svoju robu, odnosno uslugu, a tek zatim tu robu, odnosno uslugu isporučiti krajnjem kupcu. Međutim, realno, koliko je moguće imati takvu kompaniju? Šta sve kompanija danas mora uraditi kako bi privukla kupca da kupi baš njegov proizvod ili da nabavi baš njegovu uslugu? Nuditi vrhunski kvalitet, biti blizu klijentu, investirati u reklamnu kampanju, imati dobru referenc listu i sl. Međutim, nekada to nije dobro. Nikada ne smijemo zanemariti niti uvjete plaćanja koje kompanija daje svome kupcu. Da li ćemo biti jednako atraktivni na tržištu ukoliko kupcu insistiramo na avansnom plaćanju naših roba ili usluga, ili ćemo imati bolje prodajne rezultate ukoliko svome kupcu dozvolimo odgodu plaćanja za 1, 2, pa čak i 3 mjeseca. Ali ja bi sada ostavio prodaju sa jedne strane. S druge strane bih posmatrao koje smo sve rizike preuzeli na sebe sa takvom odlukom da kupcu omogućimo odgođeno plaćanje. Da li smo svjesni da li će kupac uopšte platiti na vrijeme i da li će uopšte platiti svoju, odnosno ne svoju, nego našu robu koju smo mu isporučili. I tako dolazimo upravo do srži i cilja našeg kursa. Kako ostvarivati prodajne ciljeve, imati kvalitetne kupce, a u isto vrijeme minimizirati i upravljati rizikom neplaćanja naših potraživanja. Trening je koncipiran tako da pokaže logiku nastanka potraživanja, da prikaže koje su to bilansne promjene se dešavaju u poslovnim knjigama kompanija, koracima koje je neophodno poduzeti kako bismo efikasno upravljali tim potraživanjima i spremno ušli u posao upravljanja istim. Jednodnevni trening će svakako ukazati na sve rizike kojih moramo biti svjesni, informacije kojima moramo raspolagati i interne procedure koje moramo razviti kako bismo efikasno upravljali potraživanjem. Nadam se da će ovaj kratki klip biti dovoljan da vas privuče i da potrošite 4 sata svoga vremena i izađete pa makar malo pametniji.